penonton nge. Kelas-kelas penonton niki nge. Pangkat penadamu nge pindah kali bos. Ada pengastung kara derai dulu niki, majang semeton derai sarang sami ring payang niki nge. Payang tapi mas tane niki. Tanggup. Nah kengken gak usah dipedeh di. Ada pengasung karo derai di ngiki. Om Swastiastu. Pak. Cinga pak derai diki pak. Genit. Mainnya gak kerasan ya pak. Aduh, belos sama ton sarang sami riki nge yang dirain aku biasa belos kan ke tengah-tengah dirain belos nih gitu. Aduh, kene balas rame riki nge. Pentan metebak endingah derai mana do metebak no banyak duri nanya. Man bu, ini moglong ibu ada. Tapi ajang bu bilang wae ibu. Subur riki nge bagus nyapin penabuh derai itu. Kelasnya jagotnya beli do tataknya beli miratu. Asli pragino cewek niki beli kuning cewek. Coba cek pasti we. Beli kan lagi. Benyok nak enak dirai nadot mas. Yang gos niki cowok. Halo sayang. Enak ide yang nah Madin Tanasri sambil promosi dirai dini tuh. Ujang naik si bali. Yang beli niki cowok, unik cowok artinya. Coba cek pasti ngelendok. Sajan beli, balik gak cepok nah. Sajan bang pergi nuluh, kuah, beli ini dito. Ada derai nak lenjong atau raya, mereka derai nak jadi penghibur. Ngapa derai gendengan, mangga semeton sarang samir kita hibur kan kentan ke. Tukang tok derai di jane. Nah itu beli menduen itu nyambet menduen man honor itu gambarnya kasal dereng orang tiang tuk pok gambal nih nah gambal nih tuk beli dah gambal pok li duk nah gambal ya derai dulu nah kangwang kasal mau berondong ngedek nak mondoy munyinya dah. Om Swastiastu atur titiang. Nah Kang Wang asal dari orang tiang tuh nah pada manjahan anyang dingin soalnya beli nah dirai masih nyanyung beli tutung deh majang reng semeton sinamian tiang desa rai pragina Bali jagi mengatur orang ayah adi nangil ye saya mandang kopi sana mai magambal nak sayang do jadi rai tule nebek saya tukang kenal coba naik duan nih rai tule ha aduh cantik bu marah pak pedan duan nih rai tule lemon nih beli monjak pada saja miratu tapi bu ngai mengeleng ibu kedai kan dilam nak ya peninggal bu nih bu orangnya baju putih bu ya biasa kedai pangkal penghijau bukan tingenang li yang derai orang tok itu jak di sini agak ambal pedek lina kadang sakit angkat dimpangi galana aja li ngiring sarang-sarang lestari yang budaya Bali atau kesenian Bali tiang desa gulingan mengui jagi mengatur orang ayah reng ajang semeton sami dengan sampura gening tiang iwang iriting ngapurang ayah dumo di sarang sami
Aja ada lingser ale cara bapak dibuju nih kan tapi itu juang napang pelo derai man bas bu dapin di acara nganten man derai bas onen ada bulan dia derai man bas bulo tuh ya ada sendiri orang mati bu ada dosen kenten bu meluur maksudnya itu halus sendiri yes yes dia ngalen dong negara dong nih ini nak negara nih maben jangan kok negara ininya keng nang bantian lakar madaya ngasok manakal Diki nak aja bos, jangan mau kayak lu kata nih. Tidak mau dua encah diki nih. Nih gue sengaja ada nih, jangan ke sandal bos, mau sandal. Gila yang sih sandal, mal sandalnya. Mal ni di pes. Sing lapis sing takak nak isi nih. Lu tuh bayu nih. Sirap peseng nih guys. What is your name? Nó udah bumi ini kayak gini biasa. Atau ini boleh banyak. Siro ada nih, dorang ini cincin nyonyo. Siro ada nih. Alex, saking ngapin. Banyar Bandung pas udah. Pas lu SMP tapi SMA. Oh SMP, ampun lah kunangan. Ibu ya bapak mereka. Udah di misi berapa kali? Siro berdua jauh nih gini. Ini agaknya man mencik nyonyo pergi nol man, tamplak beten man. Aduh. Bapak yang kedek, biasa kedek. Gigit Pak Ilang, gua nak tepuk derai Pak. Bikin nak dia belakangnya. Mantap kan mantap kan. Ada demannya tenderai paling ayah Riki nabi nih makanan. Riki becek, Riki tomos genah ya. Gak. Main ngordom nak dia becek masih nih. Kene kan rondong ini asal pahan samrak sonyang dong. Saya kerja lu, nih maji saya ngapin dong kau nih aku. Kau tapi sirap berdua jam nih kini dia lagi bayar sekat pang lu. Kemudian tuh sekat pang lu dong kemudian. Kan? Ajak ngortok, ajak ke hotel gitu. Miratu, apa mungkin nanti kau balik di YouTube aja nama hotel tadi guys. Ada boleh tas derai ngatur rayah dikira ngajang tan kenten neme derai rauh meriki kena becek karya ibu-ibu sami petrek rapi ini setel nih ibu adi bu kedek hostel na patuh hostel na setel bu patuh dong nah oren nyala lah bunge apa yang agak gelap nyala tan masangel bu tan masangel dia biasa kedek bu oren biasa kedek tan kalau hijau tuh nggak kedek nomor WA banyak nak di belakangnya apa ke tadi kalau bang di dia tuh masjid kan ada kemudian kone derai ngemel-mel kita kentan liu derai ngomongnya liu derai pelihnya nah cerita yang makin bentannya derai ring suarga lokal dan kentan ngiring lantas dia main terus no ida nak tantios ida nak okat dewa Wisnu mangken yen wenten cinga derai ring rupani do nak jegetan kadi-kadi ring dijo derai ngalisai ring gumi payang roh derai saya hikitan man derai jeget betul sake mau nak wenten dengan derai bengong nah pilih dengan derai bengong nih kok wenten yang petek derai pang sakdos kudos sampun merabian kita
masih puas-puas tidak tuh. Malih tuh ngalih niki. Ya naso derai ngalih besek derai sing mana sandi gumi payang. Wenten nanya aja derai nge. Pajak derai nyentano nih saja kan. Ayo derai ngalih sing bronong. Bangkrut derai yang bronong. Nah ngoyong lalu ngoyong dong ngalih sentano berak giginya gigi payang dia tuh. Engkan li. Kaki pray cuma simpang kaki ya. Jangan jantung nih jadi rainya. Nih lanjut derai dulu nih. Lewenten mangkin nak jadi metemu sarang nak lanang-lanang bagus sarang kalian. Situ kan itu aja metemu mangkin ring merca pada nih kenuning derai. Ini lewat orang nak permisi sayang. Ngelok nong soal dia. Nah paling melah makin pakan kaset kalau tangkil derai makin dia maya tresno. Singe ratu dia maya tresno. Durus medal ratu tiang sampun saya kok nyantol sama medal ratu sekali makin.